Mga guys, so hello. So, narang balay oh. Narang balay. So, ato tag dagat no. Ato tag dagat. So, nagsidyo kay init kayo. Sakit sa mata. Imbis mo puti ta. Sa mo tag itom daan. So, sa ta. Nagsidyo kay init. Sakit kay sa mata ang kuan init. No. Ato tag dagat ba. Nagsidyo ko ha. Kay sakit din sa mata ang init sa Japan. No. Oh, halo ko. Halo. Sagay day man, mura magsug. Dara ko dira doon ba. Bye. Hop. So mapalay sa taguan, mapalay sa tag juice. Mapalay tag juice no. So daghang kay amot lang. Wa pa may naligo kayo. Kapag summer kayo. Kapag summer kayo, mapalay sa tag juice. Para natin mo nun ba? Samtang nag-vlog ta. Okay. Dara. So patay tag juice dire. Ato sa nilabay tong lata. Okay, patay ta ni. Labihan ang lata. Safety kay Japan no? So palit tag kuan. Palit tag juice. Tatuwa tong video eh. So itong paliton is kanang milk tea. So kung ganahan ko maligo ron dagat, maligo jud kog dagat ron. Bahala na. No, sudara ko pa itong juice, Na, suway ta kadto dito. Ayo. Kung unsay dagan sa kuan, maligo yung dagat ani. No. Kaya init ng panahon, so yan ligo ba. So ligo dagat sa Japan ha kung wala pa may tao. Samo jud kay itom man kay itom. Samo jud kuan di ba? Hello. Hay tinay. Pero daghan mag-bike nga kuan. So gadto. Parking atong bike dito, daghang estudyante bike ko. Mga estudyante gini. Nay nangaligog dagat no. So nay nangaligog dagat mga guys no. Nagsid ako kay init yo. Sa mata, mga Pilipino. Nagsid sa baginap sa kuan. No. Kaning mga bata nangating yung bata nangating. Nangating di ba? Ano yung dagat sa Japan no? Ligo mga batan no? Nangating. So mo ning dagat sa Japan no? So dili pa kayo summer ba? Dili pa kayo summer. Summer day no? Ay mga estudyante ba? At saka no? So nay kana estudyante puro nay mga estudyante na sila. Gamay ba kayong kuan diri sa ano? Diri sa isa mo nga kuan Taisatsu Kisuke Nishi. Gamay ba kayo ang naligo? Wala kayo naligo diri kay kuan man. Anang wala pa kayo ikan ba? Wala pa kayo ikan. Wala pa kay tao kay kuan man. Sa tawa ka ni. Ang init nga bugnaw man. So dinat ang dagat dire, no? Mas janti na. So kana sila mga estudyante na sila. Mga pisot pa no eh.
いいよ。写真いいよ。ああ。すいません。いいよ、いいよ、いいよ。大丈夫。ちょっとビデオ、ビデオ。YouTube。YouTube。うん。YouTube。Hey! Hey! Kendall. Me. ちょっと写真。みんな。そう。YouTube。写真撮りますね、みんな。Name. My name, Jaime. Jaime です。Okay. Jaime. はい、よろしく。よろしく。よろしく。写真ない。写真。バイ。みんな休み？休み。オッケーね。1、2、3、お、いいね。かっこいいね、かっこいい。みんなかっこいい。よし。ありがとうございます。YouTube。チャンネル登録。私のチャンネル、日本ビサヤブラック。日本ビサヤブラック。ジャパンビサヤブラック。ジャパンビサヤブラック。ジャパン、日本。私のところ、フィリピンビサヤ。フィリピンビサヤ。シボ。フィリピン。わかりますか？はい、yes。真ん中。yes。一番上。一番上、マニラ、シボ。真ん中。じゃあ、シンプル。シボ。ジャパニーズシンプル。日本。日本。フィリピン。シンプル。オッケー、thank you。ジャパンスター。No。ジャパニーズワン。はい。みんな一緒。Yes。スターです。スター。マイスクールスター。何？マイスクールスター。言うと、前。I like you. I like you too. 面白いね、みんな。Yes. ね。ラッキーボーイ。ラッキーボーイよ。言います。おい。英語。マイコッラブ。ケンド。タイコンド。違う。タイコンド。ケンドなんですか？ブレイ。ムービー？ムービー？ブレイ。これ。何ですか？ケンド。ケンド。YouTube。YouTube ケンド。ケンドわかりました。それ例えばジャパニーズカルチャー。ブレイド。ワンピース大好き。ソロ。ロピー。サンジ。ナミ。オッケー。オッカイ。ビッグマン。みんな面白いね。ジャパニーズ。新しい友達。You friend. YouTube。聞いてあります。何ですか？最後。もう一回。インスタアカウント。アカウント。みんな。インスタアカウント。どうしようかな。YouTube。フォローしよう。YouTube。どれだなんで喋ろう。歌した英語。違う？これが。英語だって。
俺の MS とちょっと以来な。です。ちょっとね一回会社高校出身のバチョルっていう謎の芸人バチョル僕のお兄ちゃんの友達ですよ。マジバチョル謎の人間だけど。ちょっと二人目ですよね。ちょなんでちょって言ってなんか芸能界してる人がってる。大変だ、遊びましょう。Abi sir. Saya遊び tuh. ましょう。検索結果ありません。Sumi. Oh, so. あおー、ナイス。オッケー。お、みんな、後で見ます。YouTube。サンキュー。ウェルカム。よろしく。よろしく。こちらこそ。ね、みんな来い。バイバイ。ナイス。ナイス。YouTube nih. Atau, Mina disuruh, desimas. Yogi mas. Enjoy. Enjoy. Very enjoy. Enjoy. Yogi mas, Mina. Isyo. 一緒に。 Isyo. Asok ko. Hoy. Dami. デンジャー。 Dini. Dance. Odoro ko. Odoro. Sounds. Umusiray wa, yun na. Ato din, YouTube, Dimas. Ato din, subscribe, yun na. Ne. Yoroshiku ne shimasu. Umusiray, kitsukitte, mina. Arigato, thank you. Kitsukitte, mina. So, mo itong nakita ng mga batan-on, no?